Ditaba tša sepedi tša SABC thwego tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. South Africa will use its G20 presidency to secure urgent progress on shared goals through several priority actions. Afrika Borwa e swaya kopano ya yona ya mathomo ya G20 yeo e rulagantšwego ka nageng ga e sa le naga e tšea bopresidente bja seboka se. Together with Eskom, they wanted to do maintenance on the substation. They had to postpone it, and our understanding is because there was so much pressure on them. Rand Water e re badudi ba Afrika Borwa ba tla swanela go itlwaetša gore go fetoga ga leratadima go tšwela pele go fokotša methopo ya meetse ngwaga le ngwaga. Molato kgahlanong le boramoepo bao ba sego molaong ba 145 o šuthišitšwe mola boramoepo ba ma-Afrika Borwa ba 10 ba tla fetoga dihlatse tša mmušo. There's a lot of visually impaired soccer players, so we call them visually impaired, to give dignity to it. Papadi ya kgwele ya maoto ya bao ba phelago ka bofofu e golela godimo ka mono Afrika ba ya BRICS Games ka Moscow kgweding ye. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Mphotene. Tšeo di etilego pele di re Afrika Borwa e šišintše go hloma komišene yeo maikemišetšo a yona e lego go sekaseka leswa bonnyane bja mašeleng ao a hlokegago go ikgobokeletša letseno dinageng tšeo di hlabologago. Tšišinyo ye ya Afrika Borwa ke ya nakong yeo e sa lego mopresidente wa G20. Se ke go ya ka tona ya kgoro ya dikamano tša boditšhabatšhaba Ronald Lamola yeo a bego a boledišana le babegaditaba ka Sandton. Kopano ye e be e le ya mathomo ya G20 yeo monggae wa yona e lego Afrika Borwa mola e sa lego e tsorama setulo sa bopresidente. Lamola o file gape le tshedimošo ka ga kgatelopele ya ditukišetšo tša T20 fao a rego diprofense ka moka e tla ba beng gae ba dikopano tša G20. South Africa will use its G20 presidency to secure urgent progress on shared goals through several priority actions. These include strengthening disaster resilience and response, ensuring debt sustainability for low-income countries, mobilizing finance for a just energy transition, harnessing critical minerals for inclusive growth and development. As part of its efforts to bring the Sherpa and the finance tracks closer together, 3 temporary task forces, initiatives and a commission will be established during South Africa's G20 presidency. Priority 1, inclusive economic growth, industrialization, employment, reduced inequality. Priority 2, food security. Priority 3, artificial intelligence, data governance, innovation for sustainable development. Mokgatlo wa DA o re o sa kgona go dira gore mmušo o rwala maikarabelo le ge e le karolo ya mmušo wa botee bja setšhaba. Mokgatlo o be o tsebiša babegaditaba ka ga tshekatsheko ya wona ya palamente ya 2024. We now have the opportunity to restore the dignity of Parliament through ensuring that there is a healthy culture of accountability and debate, that there is no guarantee for support for bad ideas that would affect the country negatively, and that we will have to continue to negotiate an acceptable midway that will improve the lives of everyone. So that Parliament becomes a Parliament of builders, where whatever issues we do take up in Parliament are going to be responsive to building the country, and make sure that those that came to break Parliament does not find any form of expression. Tekolo ya go kgonthišiša maemo ao a matlafetšego a mašeleng le maikarabelo ke dilo tše bohlokwa tšeo di filwego šedi e kgolo kopanong ye go kaonafatša mmušo wa selegae ka Free State. Mebasepala ka profenseng e kanne go hlokomela go kaonafatša pušo e botse le go hlohleletša boetapele bjo bonago le maitshwaro a mabotse le tshepedišo ya taolo ya maleba. Bahlankedi ba ikgafile go phethagatša se kopanong ya matšatši a mararo a mmušo wa selegae ka Free State.
Koketsego ya lotseno, tuelo ya dikoloto go ditheo tsa metsi le Eskom le tlhokomelo ya mafaratlhatlha mmogo le tiriso e e siameng ya ditšhelete ke dingwe tsa ditshwetso tse batsamaisi ba puso ya selegae ba di tshotseng go dira gore karolo eno ya puso e nne ya seporofešenale. Batsamaisi ba puso ya selegae ya Freistata ba ikaelela go tokafatsa go kokoangwa ga lotseno ka go tsenya maano a tlhabologileng a diretsweng bomasepala. Re bile le ntlha tse hlano tse ka sehlohlolong tse fihleng ra di beha ka pele hore re nahana ha re ka kgona ho fumana tsela le yona plan ya ho sebetsana le tsona re ka fetola dimasepala tsa rona. Ka sehlohlolong ke ntlha ya tshebediso ya manane kapa ona ditsamaiso ya ditjhelete tsa dimasepala ho lokisa ka mokgwa o mohlahlobi wa dibuka re bonang ka teng. Motsamaisi mogolo wa lekgotla la maluti a phofung a re o solofela gore go tla nna le diphetogo tse di tla bonalang morago ga kopano eno. Ke di-symposium tse kae, di-summit tse kae tse tshwerweng ka hara naha le ka hara province ho thulukiswa mathata a bommasepala maemo a ntseng jwalo. Empa hona ho ka ba katleho ha fela ho ka ba le political will ho baetapele ba rona ba dipolotiki. Vaal Central Water e leng yone e tlamelang metsi le ditirelo tsa mafaratlhatlha go bomasepala e bolela gore go dirilwe tshekatsheko e ikanyegang ya seemo sa bomasepala mme seno se dira gore kokoano eno e nne le boikanyego. Rona re le Vaal Central ne re tlile re batla ho tseba haholo ka hore dimasepala di tlo etsang ho etsa hore di re patale hobane jwale ka ha le tseba dikoloto sa dimasepala di hodimo haholo. Kokoano eno ya malatsi a le mararo e ne ya konelwa ka maikuelo a pateletsang bomasepala go tsenya tirisong mananeo a tseneletseng a katiso ya badiredi ba bolaodi jwa madi go tokafatsa tatelo ya molao mo tirisong ya madi. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Re sa la amogela mohlankedi phetiši wa Rand Water Sipho Mosai o re badudi ba Afrika Borwa ba tla swanela go itlwaetša ge go fetoga ga leratadima go tšwela pele go fokotša methopo ya meetse ya lefase ngwaga le ngwaga. Ge a bolela kopanong ya Rand Water, Mosai o re tlhokomelo ya mananeo kgoparara e ka se šome ge badiriši ba sa šomiše meetse gabotse. Afrika Borwa ke naga e tlhokang metsi le didiriswa tsa metsi di tsofetse mme seo se baka gore seelo sa metsi le diperesente di le 40 mo Gauteng a senyege. Go samagana le se, Rand Water ya re le fa e baakanya mafaratlhatlha e ikuela go baagi go somarela metsi. Just this past week, our colleagues in Ekurhuleni, together with Eskom, they wanted to do maintenance on the substation. They had to postpone it, and our understanding is because there was so much pressure on them. If it's not industry, it's politics. If it's not politics, it's the people, and so on and so forth. That is not a good idea, because if we were going to lose Metropolitan system, we're talking Mpumalanga without water, we're talking Ekurhuleni without water, we're talking Tshwane without water. Ka ntle ya fa legato la bobedi la ditlhabololo tsa Lesotho Water Highlands Project le solofetse go konosediwa ka Mopitlwe ngwaga o tlang le topo e kwa godimo ya metsi, Rand Water e patelesetsegile go lopa license ya thebolo ya metsi ya selekanyo sa 1803 million cubic meters ya metsi go fitlha 2025. In actual fact, that license runs up to September 2025. Baitseanape ba tlhagisitse dingwe tsa dikgwetlho tebang le go efoga mathata. I listen to social media. Quite often people place on social media that it's my right to have water. It's my right to have as much water as I want. I've got a borehole I can pump and I can use as much as I want. That's sacrilege. We need to change that thinking. We really, really need to. Baagi ba Maboneng mo Johannesburg bao ba ntseng ba sena metsi fa e sale ka Lamatlhatso mme ba ntse ba kharatla ba tlhagisitse maikutlo a bona. The weekend has been difficult, because first of all, we didn't get a prior notification that we won't have water, so we didn't get it. When we woke up, there was no water. We need water to cook, need water to bath, need water to clean. You can't really go anywhere because you haven't bathed.
Barongwa mo kopanong e ba dumela gore kgato e tshwaraganetsweng e akaretsa botlhe ya tlhokega go samagana le kgwetlho ya metsi mo nageng. Offense Stimo, SABC News, Kempton Park. Kgorotsheko ya magistrata wa Sabi e hlwile e šuthišitše molato kgahlanong le boramoepo bao ba sego molaong ba 145 mola melato ya ba 10 bao e lego badudi ba naga ya Afrika Borwa e tšholotšwe ka ge ba kgethile go ba dihlatse tša mmušo. Borameepo bao ba sego molaong ba ntšhitšwe go tšwa mpeng ya lefase ka Sabi Mpumalanga bekeng ya go feta. Borameepo bao ba ntšhitšwe go tšwa mpeng ya lefase shafteng ya borwa bja moepo wo o sa šomego lesolong la go suela borameepo bao ba sego molaong leo le tšereng matšatši a 3. Go tšwelela ga bona pele ga kgorotsheko go ile go arogantšhwa ka diripa ka ge kgorotsheko e be e ka se akaretše balatofatšwa bao ka nako e tee. Go ile go a hwetšwa le ditopo tše 3 tšeo di bego di le maleng a lefase. Sehlopha sa borameepo bao ba sego molaong ba latofatšwa ka go tshela molao wa bofaladi ka Afrika Borwa le go thopa magareng ga tše dingwe. Kgoro ya thuto ka Gauteng e lemošitše batswadi kgahlanong le go dira dikgopelo tša bana ba bona dikolong tšeo ba ka se kgonego go di lefelela. Ke dipersente tše 90 tša dikgopelo tša online tša ngwaga wa dithuto wa 2025 tše di šetšego di rumilwe. Ge a bolela le babegaditaba le hono, kgoro e boletše ge a amogetše dikgopelo tše 344 tša dikgopelo tša online tša ngwaga wa 2025. Kgoro e re batswadi ba bangwe ba kgethile go se tšwele pele ka dikgopelo tša bona ka lebaka la ditefelo tša godimo. They decline you to a school which is walkable from where I stay. They decline you, which only one school, like it's only the primary school. We are divided by only a street. We are always reasonable. I look at every particular appeal within its own merit. It's not to say it's an automatic that if the district said this, it's going to happen at the MEC. No, they know very well. Because I look for other additional information so that I can be able to make a determination around the placement of the child. So that process continues. It's always there, but it's only available to parents who had completed applications and learners were placed at schools that they did not choose. Ba lefelo la Pontsho la batho bao ba phelago ka bogolofadi motseng wa Khureng ka Zibitiela Limpopo ba lla ka tlhokego ya mašeleng go tšwa go mmušo yeo e amilego mošomo wa bona gampe. Lefelo le le hlokomela bana bao ba phelago ka bogolofadi bja go fapafapana go tšwa Zibitiela le mafelo a kgauswi. Ditlamorago tša go emišwa ga thekgo ya mašeleng go šetše go ama bao ba holegago ba amogelago ditirelo tša leago go tšwa lefelong le. Lefelo la go hlokomela bana bao ba phelago ka bogolofadi la Pontsho Disability Center ke sebo sa kholofelo go bana bao ba phelago ka bogolofadi. Lefelo le butšwe ke tona ya peleng ya tlhabollo ya leago Henrietta Bogopane Zulu ka ngwaga wa 2013. Gabiale le hlokomela bana ba go feta 50 bao ba phelago ka bogolofadi. Ke mengwaga lefelo le ya ba ditirelo tša go etša tlhokomelo ya bana ba ba dulago ka lefelong le, thuto gape le ditirelo tša leago. E fela gabiale le itemogela ditlhotlo se ke ka morago ga gore kgoro ya tlhabollo ya leago ka Limpopo e emiše go thekga lefelo le ka mašeleng ka ge lengwalo la lona la mengwaga e 5 le feletšwe ke nako. Kgato ya go dira lengwalo le lengwe e thutše kota ka ge kgoro e re meago ya lefelo le e hlagetše. Napile re sana le ditlhotlo tše di leng gona re na le taba ya seling e go betše mabati a rena go betše mafestere a rena go betše ke ka mo ile gore ga jwale finding ya rena eme. Lefelo le ga lena morala wo o tlabetšego ka ditofo tša go apea ka ge gabiale bašomi ba go tša mollo go apeela bana go molaleng gore tlhokego ya thekgo ya mašeleng e amile lefelo le gampe. Ka mo re nošetšang bana dihlare re hloka didrawara, re hloka di-first aid, re hloka diglafo, re hloka di-mask. Bana ba ke ba di-special need dinyakwa tša bona di a tura be re kgopela mmušo o tsentšhe seatla go kwagala
ba kgone go ba le dijo tse enough ba kgone go ba le tlhokomelo e enough di-wheelchair di a tlhokega as ba sa kgone go tsamaiša ka maoto a bona. Kgoro ya tlhabollo ya leago ka Limpopo ga sešo e iphetolela malebana le seemo sa lefelo le la Poncho Disability Center. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Khureng Zebediela. Ditaba di tswela pele. Moletlo wa mmino wa mahikeng wa setšo o swarwago ka ngwaga o bontšhitše go matlafatša maemo a mašeleng a dikgwebopotlana ka motse mošate wa North West Mahikeng. Moletlo wa matšatši a mane o fetotše toropo go ba lefelo la go tuma la mmino, setšo, fashion le kgwebo. Batšeakarolo ba tlile ka bontši go kgatha tema le go ipsina ka dikarolo tše di fapafapanego go akaretšwa mmino wa sedumedi, amapiano, metlae le jazz. La botlhano go nnile le mefuta ya mmino e tlwaelegileng jaaka amapiano. Ba tsenela moletlo ba itumeletse mmino go tswa go diopedi di tshwana le Focalistic, Daliwonga, Master KJ le Kim Monada. Fa diopedi di bontsha ditalente tsa bona, ba bangwe bone ba ne ba boetse gae go diragatsa mo seraleng sa kwa lapeng. I got a very good response from the crowd. I mean, I'm an upcoming artist and nobody knows me. So immediately when I got on that stage, they were like, who is she? But you know, my dance moves here and there, that was the golden key. Every time I'm totally high and gotta get some chatla when Chalogan go to perform because batho ba rona ba mo and because also Mahikeng ke one tota e tsetseng so se sa motswako. Mmino wa jazz ke yona o tswaletseng moletlo ka lira, zonke, Thandiso wa Mazwai le Something Soweto gareng ga ba bangwe. I'm a singer, I'm a songwriter and a performer. So there's songs that require people to really listen. I love a seated audience, but this audience is like amazing. I want to come back with my own concert, Zonke the Evergreen, soon, where I can perform all my songs, you know, even those songs that I don't have time to perform. Lefapha la botaki le setso la re bojanala le bona bo ngwetswe. Batho ba ne ba shota maroko and it's because of the event. The petrol station e tsa rona ne di tletse go ne go na le mo e leng gore bile ne ke bona ro ka re le petrol e tla tlhokagala. So our SMMEs ba benefitile go feta because ba ne ba rekisa dijo during the days. Le fa moletlo yono ba tlositse bodutu baagi mono Mahikeng ba bone ditšhono tsa go bona ditiro tsa nakwana. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Boramahlale ba ka India ba gare ba dira diteko ka lenaneo le leswa la go alafa malwetse a kankere gore balwetse ba se itemogele ditlamorago tša nakong ya kalafi. Ga bjale kalafi ya kankere e na le ditlamorago tšeo di rilego. Go le bjalo Ramahlale wa Afrika Borwa o gare wa gana le app yeo a holofelago gore e tla fokotša mahu a nakong ya pelego ka nageng. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e godimo. Theko ya dirafia le platinamo e kaonafetše. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba, le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba, le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, re ikemetše, ga re tšee lehlakore. Dipapading, papadi ya kgwele ya maoto ya batho bao ba phelago ka bofofu
e golela godimo ka mono Afrika. Sehlopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto ya bao ba phelago ka bofofu se tlabe se bapala papadi ya sona ya mathomo ya boditšhabatšhaba mo nakong yeo e sa fedišego pelo. Sehlopha seo sa dibapadi tše hlano se tlabe se kgatha tema dipapading tša BRICS ka Moscow go tloga ka la 18 go fihla go la 20 kgweding ye. Sehlopha sa Afrika Borwa sa batho bao ba sa bonego se tlo humana sebaka sa go raloka kgwele ya maoto ya boditšhabatšhaba mo kgweding ye. Se tla morago ga mošomo wo o dirilwego ke Jack Msibi wa Corinthians Africa ka ngwaga wa 2012. Msibi o thomile mokgatlo wo o hlokomelago difofu. Gomme Msibi ke mohlahli wa sehlopha sa naga sa kgwele ya maoto sa batho bao ba sa bonego. Blind football is not prevalent in South Africa, but this past week I discovered there's a lot of visually impaired soccer players. So we call them visually impaired, to give dignity to it. And there's a lot, from Limpopo to Kuruman. And it's an existing sport in the country, but there are no platforms, there are no leagues, there are no clubs. So Corinthians happens to be one of the organizations that is pushing for blind soccer in the country. Afrika Borwa e tlo kgatha tema ka baka la thušo e kgolo go tšwa go mokgatlo wa South African BRICS Youth Association. We will be competing with the likes of Russia, who has been in this game for over 20 years, the likes of Brazil, the likes of India, which have national leagues for blind football. So it's a huge milestone. Bontši bja baraloki ba tlo ba šomiša sefofane la mathomo gomme ga ba so etele dinageng di šele. An opportunity for South African blind soccer to play internationally. I myself started participating in what was recognized as blind soccer when I was at primary school. Kgwele ya maoto ya batho bao ba sa bonego e kgolo dinageng tša Europa e šitana le ka South America. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Bageshu di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela. Sehlopha sa Afrika Borwa sa batho bao